Yo, what's up my people? This is Signal TV Rwanda. Kanda subscribe umunsi ngende Andrew kiri kumva. Uyu munsi tugiye gukorera content yo kwihera abantu amafaranga. Umuntu yaminiya gusubiza ibibazo araza gutsindira amafaranga. Twanabagezaho ba mbere dore ngabo. Uri yaminiya tuga amafaranga? Yendi yamira yaramikani imbere yanjye nina tsinda story yajyana. Buri kibazo uri busubize neza sasa. Uratsindira amafaranga 500. Ariko nibice gikurikiyeho. Sense ro watsinde bwa mbere yahoma. Nyine ntacyo. Cyangwa uvuga uti mu mwana ntwara yo ngayo ngejeje. Kandi tugiye guha amafaranga? Zanira kirahano hasi. Uko mazi kaze. Wowe nusubiza ikibazo amafaranga urabatsindira amafaranga 500. Nusubiza ikibazo neza urabatsindira amafaranga 500. Ahubwo neza telefone. Neza telefone ntihamagarira umuntu mayurira amakuru. Amafaranga yo kwihera abana guri tayari. Kawe nyumbira nawe ibyo. Teresimo card. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yitwa nguki? Minisitiri w'u Rwanda amazina ye nayahe? Usina amafaranga 500. Eke. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yitwa nguki? Ay backbone. Undi wiyaminiye ko tumaze ikibazo naze nawe sina amafaranga hano ngaho. Ende Gashoka. reka tukibariza ikibazo nawe na. We bakwita nde? Nge banyita igitaganya. U Rwanda. Uri umunyarwanda. Urumva ndi kuvuga iki? Uri kuvuga ikinyarwanda neza cyane. Ariko aho no savuga ikinyarwanda k'abanyarwanda nagaruka abanyarwanda. Kamwaza ikibazo cyoroshye utsina amafaranga 500. Nutsinda gikurikiyeho cyangwa igihumbi. Sibyo? Nimbirata byose. Nutsinda kimwe ukica ikindi. Ayo warutsinda yose ahita agenda. Sibyo? Ayo watsindiye ahita agenda. Cyangwa uvuga uti ngiye ngeje mu mayonga nigendere. Hari ikibazo? Twatangiye. Uri yaminiye. Ndirede. Nuturere tungaye turi mu mujyi wa Kigali. Ari uturere dutatu Senyisa na yatsindiye. Oya yatsindiye. Na ya mbere. Urakumira cyangwa tugoye ngo wigende. Urafata Senyisa wigende. Oya buyamaye ngibenye bitse dukomeza. Oya. Wowe mva nkubwiye kuntu ikibazo kimeze. Andika kode. Nge mfite na kode kuko mba ni Banza watsindiye amafaranga 500. Sibyo? Wayatsindiye. Urahitamo gukora ikindi kibazo gikurikiraho akuzura igihumbi cyangwa urafata Senyisa ugende ntagiye gitongera kubaza. Stop it. Gira vava ndi kwihuta mbaza icyo kibazo ikindi kibazo kimwe. Ni imirenge ngageze u Rwanda. Imirenge 233 bro. Urishoka ariyo? Ni imirenge ngahe? Imirenge 233. Ngo babita ngo Signal TV. Bayita Signal TV. Wakoze subscribers? Wakoze subscribe? Subscribe na record. Subscribe na record. Subscribe na record. Subscribe na record. Mwereke. Oya hafi. Okay, twaje kushini kibazo gikurikiye. Ubwo abaye igihumbi. Ariko ni ikibazo gikurikiraho. Uraza kwita ihomba yo bimaze kugera. Cyangwa uvuga tugwigihumbi cyawe ukomereza. Cyangwa ukomeza uyazamura. Gatonda cyazamuka. Witwa nde? Nitwa Rukundo. Nitwa Rukundo. Rukundo, meze bite? Ni fresh. Urumva uvuga gakiyaza? Gocyo biba bihagije. Urashaka kurya amafaranga siko numva nta muraro ufite. Cyane birihutirwa ari umuntu wayanumye. Okay, ngo reka tugutsinde amafaranga ya mbere. Nutsinda ikibazo kimwe. Urotsinda amafaranga 500. Uravuga uti mu Senyisa nanye nigenda ngo njye gukomeza kubazwa, sibyo? Cyangwa uvuga uti ndakomeza. Ariko nibice gikurikiyeho urahita uhomba yose. Ugerageze uhere ku cyoroshye. Ntacyo ndakubaza ibibazo byoroshye. Ntago bikomeye nibazo yo kugira ngo twisangira amafaranga, sibyo? Cyane. Ngo mbwira basi amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ryari? Yabaye mu kwa 7. Ku itariki zingahe? Ku itariki 15. Wasindiye 500. Ayaragije wembaza ikindi. Nta cyo ushaka kubaza. Akira Senyisa zawe yegende. Undi muntu yaminiye agakora ikibazo hano aze akorera amafaranga. Nibazo byoroshye cyane. Mwiyaminiye. Ni ibibazo byoroshye cyane. Akira mikoro. Uri yaminiye atubwire. Sibyo uri yaminiye. Amazina bakwita ngo iki? Vincent Nzayisenga. Irushanwa rya Primus Guma ryabaga mu Rwanda urarize? Ndarize. Urarize urarikunda? Yes. Ngo tubwiye nk'abanzi batatu byibuza bari twaye. Butera Knowless. Amajide Braka. Wakishe. Ningo se nakishe. Nakundi kabisa. Okay. Ufite telefone ngendanwa? Tugwande mahirwe. Telefone ndayifite.
iko ifite internet oya nagatushe gatiyo ukande subscribe tugwande mahirwe ubureka tureke kundi muntu undi muntu yamini yagutsinda amafaranga ari he uri yamini biroroshye perezida yarahiye ryari ntago ne mwazino karitsiye okay amazina bakwita ngiki Iradukunda Augustin yes okay uri tayari gutsinda amafaranga okay mu kwezi turimo urakuzi nuko kangahe kwezi kwa 9 turi mu kwezi kwa 9 uri shuwa neza karebye yes ntago ibeshye ntago nibeshye kugizwe n'iminsi ngahe kugizwe n'iminsi magana bose undi muntu yaminiye ari hehe uri hanga okay uri tayari bakwita ngiki Ako gose ndagajana by'amazina ni ngombwa ra. Okay ngo tubwira abaperezida batatu abaperezida bo muri East Africa bayoboye bayoboye ndabaza. Turera mu Rwanda twagiye ndagufasha mu Rwanda perezida w'u Rwanda bamwita ngiki Paul Kagame. Perezida w'u Burundi bamwita ngiki Wait for it. Here it comes. Uretse gato. Almost there. Okay watsinzwe twagiye ku wundi muntu mwatereka twera amafaranga mwatatwibwire rata twibwire tugwa amafaranga twaza kwa tsina amafaranga 500 500 kuyatsinda ni mburi tayari kamwibarize tubwire perezida yarahiye ryari yarahiye ku itariki 14 byari 14 zukwa kangahe kwa 7 wabyishe mota sorry kandi subscribe tugwande mahirwe kuri YouTube channel yitwa Signal TV Rwanda wongere ubazwe Guki Signal TV Rwanda kandi subscribe nahakanze reka tugwande mahirwe basimota ngo tubwira perezida bayoboye East Africa mu bihugu bya East Africa aba perezida bangahe perezida bose bayoboye ibihugu bya East Africa kaduhere mu Rwanda perezida w'u Rwanda yitwa nguki ntago mbazi uwacu ndamuzi ariko ntabonze byakunaniye sitawe nako watubwira nabyuzi okay abandi bantu urashaka amafaranga ngwino hano kuri kamera ngwino nusubiza neza uratsinda amafaranga sibyo tubwira ibihugu ngiye kubwira byo muri East Africa ngiye kumbwira perezida babyo bayoboye sibyo perezida w'u Rwanda yitwa ngiki Paul Kagame perezida w'u Burundi yitwa ngiki Ndayishimiye perezida wa Kongo yitwa ngiki Kisekedi Felix perezida wa Uganda Museveni Yoweri perezida wa Tanzania Samir Hassan perezida wa Kenya w'igihugu perezida wa Kenya Uhuru Kenya mucheka asigaye umwe perezida wa Kenya wambwiye East Africa perezida umura subiza sugaje umwe twagiye perezida wa Kenya abura umwe mu kubiri wa Kenya akana wa Kenya ndamwibagiwe amasegonda 10 batatu sinabavuze se twakoje perezida muri East Africa byakunaniye twakomeje undi muntu yamini wabaza gushaka gusubiza uyamini hano ushaka gusubiza ibibazo hano oye ngongora tugesenga ngona tuyaguye okay wayatsindiye tuyaguye ugere cyangwa ashaka dukomeye tukubaze utsinde ni mpereza ya mbere aya mbere tuyaguye nabo twongeye kubaza nta kibazo Fata ya mbere tuyamuhaye undi muntu yemera gutsindira amafaranga aze nawe tumubaze ikibazo pete uzi ibibazo se wowe washobora gutsinda amafaranga okay twagira atakanye ngo baze ikindi kibazo wowe ngiye kubaza ikibazo cyoroshye cyane perezida w'u Rwanda yitwa nguki Kagame wagitsindiye urakomeza cyangwa tugesenga ugenda abashaka kuza nyine tubabaza ibibazo byoroshye ako wihangana mbaza koroshye okay reka ngubaze ikibazo cyoroshye amazina bakwita nguki je suis Wadi witwa Wadi ni Nyarwanda okay ngo tubwire sasa ufashe amafaranga 1,100 ugakuramo rimwe ugateranyaho gatandatu amafaranga angahe tekereza fata umwanya wawe utekereze kwitoza hasigara ibihumbi ufashe ibihumbi 100 hasigara 90 watsinzwe twagiye undi muntu yamini yari yaza tuma amafaranga undi muntu yamini arahagana undi muntu yamini ari hehe
Peti ngono tukubaza ibibazo nawe. Wowe twakwaje ujya muri uratsinda. Peti ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 10. Ufite imyaka 10. Iga mu kangahe? Mu kabiri. Iga mu kabiri primaire. Ubaye wa kangahe? Ubaye wa kangahe? Wa kane. Ubaye wa kane. Ugiye kujya mu gatanu cyangwa wari mutsitsi cyangwa warasibi? Ugiye mu gatatu. Ugiye kujya mu gatatu. Mubaza ibibazo byoroshye utsinda amafaranga. Umuntu mukuru agira amenyo angahe? Amenyo angahe? Babigishije nguki ku ishuri? Chayo nago nashaka. Agira hino watsinze. Okay, ngwino hano. Mwana katuma amahirwe. Ku ishuri mwiga ibihekane. Ngombwa ibihekane 5 utsinde 500. Ibihekane 5. Agihekane nda. Anigihekane dijya. Anigihekane. Ibyo ni bibiri umaze kuvuga? Ahubwo ibindi 3. Beti byakuraniye twagiye kundi muntu yamini utarusha gutsinda amafaranga muri yeye Beti wa makuru yawe Yes. Iga mu kangahe? Niga mu wa mbere. Iga mu wa mbere. Primaire? Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 11. Imyaka 11. Ngore wala muri kamera tukubaze neza. Ngore ka tukubaze. Icyumweru kigirwa n'iminsi ingahe? Iminsi 30. Iminsi 30. Uni muntu yamini yakuza agatsinda amafaranga ari hehe? Ari hehe? Peti rengo ino. Mu bantu baranga namushaka vote n'amafaranga, vote n'amafaranga. Amafaranga ndakeneye hotel ya Korwana. Niba mushaka gutsinda amafaranga. Urongera urya n'amafaranga. Ndakomezanya ariko sundushye. Ubwo icyoroshye nanone. Wowe rero icyo cyari gutsinda amafaranga tujye no kongera ukagaruka. Kandi ntabwo ari mu mategeko y'umukino. Kugenda nyajyana boro. Uraza kutwiba gutyo rero. Reka tukubaze none kwatsinda ukagenda ntabwo tujya kukubaza. Hari kibazo? Muntu umwe za Yesu. Dukuyemo Yuda. Habasigaye intumwa zingahe? Hey, y'all come look at this. Umuntu umwe za Yesu. Dukuyemo Yuda abasigaye intumwa 9. Ngokomeza watsinzwe. Uni muntu yamini ari hehe? Ngwino. Reka turebe umuntu hano hirya. Reka tubaze n'abanga. Reka nawe tubahe amafaranga. Uri yaminiya? Okay, ngombwira. 100 guteranya ho 6 turi kangahe? 106. Watsindiye 500. Yego. Urakomeza cyangwa tubaguye wigende? Undi muntu ushaka gutsinda amafaranga ari hehe? Na reka tukubaze ikibazo cyoroshye, sibyo? Uri yamini? Ngombwira Kigali igira intara zingahe? Amafaranga arakuraniye. Utekereje neza. Undi muntu yamini arahagana ngo tumubaze. Nawe tukubaza. Uri tayari? Tubwire president wa Kenya yitwa nguki? Uhuru Kenyatta. Wakisha. Ntabwo ujya wumva amakuru, ukeneye kumva amakuru. Undi muntu yamini ushaka gutsinda amafaranga ari hehe? Nawe watsinda amafaranga uriruka. Sibyo? Ntabwo wongera gutsinda amafaranga nongera gutsinda. Nongera gutsinda ukagenda. Sibyo twagiye. Uri tayari? Stade Amahoro urayizi? Urayizi neza cyane. Yubatse mu karere ka Gasabo. Watsindiye 500. Urakomeza cyangwa barayabaza amafaranga. Abandi bemeneye bari hehe? Peti ngo wagaranga nawe tukubaza. Kuramo ingofero. Witwa nde? Christian. Witwa Christian? Yego. Ufite imyaka ingahe Christian? 12. Ufite imyaka 12. Yego. Okay, wiga mu kangahe? Niga mu wa 5. Wiga mu 5 primaire. Yego. Mwiga skolete? Aya. Ntabwo murayiga. Okay. Umwaka ugirwa n'iminsi ingahe? Nawe ni muntu uri tayari kujya tumubaza ibibazo. Ngwino nawe udengo uyu umugabo nashaka gutsinda amafaranga. Ngwino tuguha amafaranga. Mufashe gare umugabo. Amazina bakwita gukirata. Gire muri Valence. Valence reba muri kamera, turi muri kamera. Bakwita? Valence. Katwira amafaranga. Nutsinda icyo nuvuga icyo cyumuka gikora uratsinda amafaranga 500. Sibyo? Convention Center yize. Iri mu karere.
Kagasabo. Akarere ka Gasabo. Wabyishe. Katwaza iki kibazo. Wabyishe. Katwibariza ikindi kibazo rata, sibyo? Amenyo y'umuntu mukuru nangahe? Umuntu mukuru afite amenyo angahe? 36. 30 nangahe? 6. Twagiye undi muntu uyaminiya. Undi muntu uyaminiya ari hehe? Ngwino tuze tukibariza nawe rata. Uri tayari tukibariza ibibazo? Cyoroshye. Uri tayari? Ndi tayari kabisa. Uri tayari neza cyane? Ari ngemba. Eka mazina ari ndarye. Zayisenga Vince. Zayisenga Vince. Yes. Ese ufashe 43. Kagabanya 9 ni kangahe? 43 bugabanya 9. Ni 9. Wakishe. Ingose. Okay, twagiye ikindi kibazo gikomeye. Ikindi cyo cyora cyane uri tayari. Twagiye. Nina muntu uri tayari wundi. Ngongo none tukubaza ikindi kibazo. Uri tayari? Uri tayari? Uri yaminiya. Gare ya Nyabugogo. Urayizana herereye? Ndayizi. Urayizi? Ndayizi. Ire mu kahe karere? Mu karere ka Nyarugenge. Mu karere ka Nyarugenge. Yes. Wagitsindiye. Dukomeze cyangwa urafata amafaranga? Masengise. Mota imeze bite? Fresh. Amazina yawe kutamukitse? Shemerwa Emmanuel. Ugiye tuyokoza ikibazo mu gitsinda uratsinda amafaranga 500. Urahitamo gukomeza cyangwa se uvuge tugwaye ugeje mu bigendera? Are. Sibyo? Uri tayari? Ndi tayari kabisa. Tukubaze. Wana nimero dukoresha mu Rwanda? Ni imibare ingahe? Ni imibare 10. Imibare 10. Watsinde 500. Dukomeze cyangwa tugwe sense bigendera? Banze yame. Urahitamo. Nuhitamo kuyafata nako twongeye kubaza. Yame nare. Undi muntu ari undi muntu ari hasigaye sense za nyuma. Hari nandi mafaranga menshi. Hari nandi mafaranga menshi cyane. Muri kujya kure twegere kamera, twegere kamera ngaho. Okay. Twagiye. Uri yamini? Ndi yaminiraga cyane kuva na mbere hose. Wachumva ikibazo kwaje? Iyi televiziyo yaje hano yitwa nguki? Iri kukubaza ibyo guha amafaranga. Singi na TV. Singi na TV. Umuntu yaminiye uze ino televiziyo ibonye ni ina sina amafaranga 500. Ninde? Ayivuge cyane. Reka manze Oya uyireba. Yitwa gute? Singi kanari. Yitwa gute? Singi kanari. Wakishe. Undi muntu wabonye ino televiziyo aje gukora hano yitwa nguki? Singi kanari TV. Wabyishe ntago ariyo. Ino televiziyo yitwa nguki? Sijina TV. Sijina TV. Subiramo? Sijina TV. Akira 500 yawe. Abandi biyamira gutsinda amafaranga tuyasubizeyo. Twaze amafaranga menshi. Baza mu Gifaransa. Ngo tubwire ngo waramutse mu Gifaransa. Ugiye umuntu ngo waramutse. Wambwa ngo ki mu Gifaransa? Bonjour. Wagikoze? Twagiye ku cya kabiri cyangwa urafata sense bigendeye? Ubwo sense twaziguhereza. Bitatu. Ubwo nyine ni 5 n'abantu mere. Okay, twakomeye tugere. Ibendera ry'u Rwanda uribona? Ni cyo gishushanyo kiri mu ibendera ry'u Rwanda? Ibendera? Ry'u Rwanda. Buretse. Oya. Ni izuba. Abantu batari gusubiza bareke kuvuga. Murimo muravuga kandi ntago twakimuhereza mwayivuze. Muceceke abitsindire. Ubivuga ku ruhande ntago tubuza kugukiguhereza. Reka tukubaze ikintu. Ntago kandi utagitsinze bakivuze inyuma. Bawukopeje inyuma y'ina. Ntago bayivuze. Katwaye ikiri kibazo. Okay, ngaho tubwire basi, ngaho tubwire. Idapo rya mbere kurariza. Igizwe n'amabara ngahe? 2. Nayo tubwire. Ni umutuku ni nuza na 3 wabyishe. Wamugaye ngo tukubaze twubisha ubizo. Uyu mugabo mumumbare. Va tukubaze ngwino. Ngwino tukubaze ngwino hano. Ngwino hano tukubaze uyaminiye utsinde amafaranga. Sibyo? Uri tayari? Umuntu mukuru. Ukuze. Agira amenya ngahe? 32. Wagikoze watsindiye 500. Yamenye mbanyafate. Wakomeje gutsina amafaranga. Oya yamenye mbanze nyafate. Ushaka gutsina amafaranga se? Oya. Katwaze ibibazo bitatu. Oya banzu yame. Katwaze n'ikindi.
turayaguha nawe wayatsindiye. Navuze ngo wayatsinde nta kibazo. Nawe undi muri yakwake wayatsindiye. Turayamuhezo nta kibazo. Amafaranga. Katukoze ibindi bibazo twiganire. Nuvuga itsinda ibindi tuganire amafaranga. Ayi kibazo? Okay, reka tugende. Iyo kamera iyo telefone ya nza nka iyo telefone ya nza mwihorera n'umusazi. Reka twigendere ati. Ngo tubwire ati. Mu Rwanda ingana zenga agasembuye zizwi cyane. Tubwiremo nk'eshatu. Urakanga ngasembuye sundi? Oya. Nagumwa ngasembuye. Uri ko gusoma ryari? Fanta. Uri kunywa agasembuye ryari? Ejo nibwo uri kukanywa? Nese ngo tubwire ingana eshatu zenga agasembuye. Ntago nzanzimenya neza. Urazimenya neza. Ngo tubaga sense zawe watsindiye wigendere. Ube hafi turaza kuyaguheza nta kibazo. Oya, banze yambe. Barayagwa nta kibazo mu mato yaguheza. Nagire vuba. Nimushaka kumbaza ikindi kibazo muze kumbaza. Katugire ikindi kibazo muri tayari. Ngo tubwire. Mu Rwanda. U Rwanda. Rugizwe n'uturere tungahe? Burere 35. 35. Wakishe. Subirize 30. Wagitsindiye, rompete yagitsindiye. Nagira ngo nuri yafate amafaranga. Katugire ikindi kibazo mugabo. Intara ni zingahe? Intara ni zingahe? 30. Nanesha. Nenye n'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali no intara. Ni capital. Okay, twagiye no katugire ikindi kibazo. Rwanda televiziyo urayizi icyo ari cyo? Television. Televiziyo. Urayizi? Ikorera he? Ikorera nagwaza. Nese yavuze RBA wumva iki? RBA. Ni ikigo cy'igihugu gishinzwe telecommunication and then byose. Nibiki? Amakuru. Wagitsindiye ngo ni igihumbi. Tutaguye igihumbi. Ngo ni igihumbi. Tutaguye igihumbi ngo ngubwo. Ngo tubwire utsinde ibi cyatanu. RDB ni iki? Ikigo gishinzwe RDB. Rwanda RDB. Rwanda Development and Board. Wagitsindiye. Cyatanu kabisa. Okay, twikomereza rata. Ayi kibazo se. Yakweze utsinda amafaranga. Suri tayari? Uri tayari? Ubwo ngiza ngahe? Cyatanu. Barakuboreye abantu bari hano. Ni cyatanu. Ubwo ni cyatanu. Katwaye ikintu kibazo. Umwaka ugirwe n'iminsi ngahe? 365 cyangwa ni 6. Wagitsindiye ibyo ni bibiri. Ariko yatsindira muri kureba. Mwanze gutsinda. Okay, twagiye twikomereza rata. Sibyo? Sibwo ibyo muri kumbaza bigamije iki bundi muri development. Wari kumva bigamije iki? Development y'igihugu. Uri kumva bigamije iki? Bundi bakwitana ngo twibwiye. Witwa nde? Ndaza kubabwira mu kanya. Batubwira mu kanya. Kwe kinona. Kwe kinona. Katwikomereza tukibariza ibibazo utsinda amafaranga bakwihorera. Iyi ngiyi yitwa Sigino TV Rwanda. Ikora kuri YouTube. Sigino TV Rwanda. Yego. Okay. Ni uri gutsinda amafaranga. Niza amashuri angahe? Jewe niza amashuri menshi. Angahe? Wewe wiza angahe? 5. Yaye. Agarukiye makanga. Secondaire. Agarukiye secondaire. So na amashuri 5. Guze primaire kutayibaza. Kutayibaza. Nyine wowe wagarukiye. Naguze primaire. Naguze primaire. Ubwo nese wagera mu 5 secondaire utaginzuye mu 5 primaire. Ako kushaka kwimuka uki. Baboretse atabonetse birabyo ko ntabisenya byose. Abisenya byose ariko amafaranga naye namuntu yakwima. Okay, twigendera rata. Ngombwira twigendera rata. Sibyo? Stade Amahoro. Yubatse mu kaye karira. Gasabo. Yubatse mu kaye ka Gasabo. Uri tayari? Yego. Uri rushwa? Amushwa. Iki kimeza ko utabyishe. Iki kweza ko utabyishe. Ndabizi neza. Kubera iki? Ko mbizi neza nabizi. Wabyize mu kangahe? Aho wize nawe.
Okay, 2005 yatsindiye. Katukoze ikindi kibazo, katwaye ikintu abana muve mu nzira, muze kuba mu nzira. Uri tayari? East Africa urayizi? East African. Tugiye kubwira ibihugu bigize East Africa. Yego. Uraza kutubwira abantu president uyoboye buri gihugu. Yego. U Rwanda niwe mu president. Kagame. Vuga amazina yose. Paul Kagame. Abantu bari ku ruhande muze gucicika gusubiza. Ninde? Paul Kagame. President w'Urundi yitwa nde? Nshimiyimana Ivaretse. Umva ko ari gukopeza. Muceke mure gusubiza. Okay, twagiye. President w'Uganda yitwa nde? Museveni. Irindi? Nijyo nibuka. Kuki usibuki naganza amazina yose? Ni Museveni ntacyo turarizi. Okay, President wa Kongo. Bamwitandera. Kisegeti. Wati mbirizi. Urishuwa. Amushuwa. President wa Tanzania yitwa nde? Ura mugore bamwitandera. N'umugore. Witwa nde? N'umugore witwa nde? Umugore ni izina rusange. Reka zamwiso. Aburetse. Ceceke banze yibuke yimugeze kugeza manza gatekereza kujya bone gusubiza. Umugore ni izina rusange. Ubwo ngeze muri angahe? Ufite inote 2500. Ufite 2500. Yonyine? Umugore bamwitangwikira. Ndamwibagiwe. Wamwibagiwe? Mbaza undi. Katwaza undi. President wa Kenya yitwa nde? Oya. Huru Kenyatta se yavuyeho. Yavuyeho urabizi. Huru Kenyatta yavuyeho hagiyeho Ndera. Ese ngo mbwira ikintu cyo katwibera ikintu kibazo cyakunani. Sibyo? Uri tayeka katwibereza ikintu kibazo. Iyo bavuze good morning. Wumva bashatse kuvuga iki? Mwaramutse. Ubwo se bagusubije hariya. Barabavuze. Ariko nkubaza kandi base. Mucisheke umuntu ushaka kubaza aze hano tumubaze atsine amafaranga. Wase bitatu ngezemo. Oya uracyafite 500 cya twakikwambuye. Bakivuze ari inyuma. Wakikwambuye kiri. Katwibariza iki kibazo. Kiri tayari. Igikombe cy'isi giheruka kuba cyabere mu gihugu. Kandi imikino 100 mu Rwanda. Ukurikira imikino. Match arayikunda byatari. Cyane. Fone equipe. Icyo kibazo ntuzongera kunyiyemeraho ngo wumva urubuga rwe. Abaretse. Banza utekereze rati. Igikombe cy'isaho cyabere ni mucejeke yenda nana kivu. Cyabere muri Brazil. Igikombe cy'isi dorotse kuba cyabaye ryari subundi. Icyaheruka kuba. Byose kuba vuba cyabaye ryari. Ati mbaze nkuremo imyaka. Utugeze mu mwaka wa kangahe? Turgaye. 2020 na kangahe? Naguze umwaka turimo. Ntawo nkuzi. Okay. Bangira ngo nawe ndebe kugira. Okay, reka tukibariza ikindi kibazo ra. Na kane. Ngo reka tukubaze ikindi kibazo. Mugira ibintu mugendamo. Subize se. Kuko buri ibyo mukora byose ntago byose byagenda bihura 100%. Nawe nkubaje ikibazo ntago wagisubiza. Yembaza se. Uri tayari? Ningi subiza uramike. Reka nkubaze. 2005 bya bete bishenda. Nunyintsina. Intambara 5 urugeze. Intambara y'isi. 2500 ugezemo. Oya ukwakarase. Na amafaranga. Nuni ikimbaza kikananira nkagitsinda. 2005 twabitwara byawe. Nabamombye hafi. Okay, tukibariza ikindi kibazo baza. Katwaza ikindi kibazo. Uri tayari? Yaminiye kabisa. Senga zivaho. Wanje ni igihumbi. Kuki uri kumasenga sa? Ukumva yuko ngo kimbaza nta kibazo. Ni wacamaze iki? Intambara ya mbere y'isi yatangiye ku itariki zingahe? Intambara y'isi ya mbere. Intambara y'isi yabayeho ya mbere. Yabaye mu mwaka wa 1939 bwo yatangiye. 39. Iyo ni ya kabiri wakishe. Iyo ni ya kabiri. Natsinde senyise. Wakishe. Yatangiye ryari? Ya mbere yatangiye ryari? Yagumanye. Yatangiye ryari? Mu 2011. Oh my god. Okay, intambara y'isi ya kabiri yarangiye ryari? Intambara y'isi ya mbere yatangiye
mu gihumbi kimwe oya igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na kangahe na gatanu utabizi ntabwo ari byo nagerageje ni n'icyenda byawe. Okay, mu ntambara y'isi ya kabiri ni izihe mpande zari zirwanya zihanganye abademokrate n'abademokarasi sibyo ntabwo mbizi ntabwo uzana barwaniye Hiroshima byagenze bite bateye ikibombe ahubwo amafaranga yanjye ko atajyaho cyose murabyica ntabwo ari byo nuko usubiza kubyica nambara y'isi ya kabiri tukubaze nawe egera hano hino cash power ninde nani umuntu uyasohora ninde amafaranga arahari yawe amafaranga barago dura mugabo yaguhereza uriya mugabo ugenda mbwa yaguhereza ugiye mu hariya jye yaguhereza abandi twikomereze mvanza tutoze n'umugore tubaza piti amakuru yawe meza bakwita nde Pascal bakwita Pascal igisubizo uri bukore neza uratsinda amafaranga 500 yego ari kibazo ntacyo nuhitamo gukomeza uratsindira igihumbi ariko niba ikibazo gikurikiyeho ayo warageze mu sura yahomba yego rwose ari kibazo nta kibazo okay ngo twagiye ngo mbwira abahanzi batatu batwaye guma mu Rwanda harimo Bruce harimo Urban Boys harimo Dream Boys harimo Tom Close harimo na King James ndumva ari abo ngabo watsindiye sense dukomeze cyangwa tugesenye aho yaho eka wenda ndekera aho ngabo kugize ubwose biroroshye bose niyo yatwara ngana ari nyatsinde cyose nikinanira uri buyagumye oya nikikunaniro yahomba nikikunaniro yahomba eka ndekera aho ngabo okay ngo mbwira miliyoni yego miliyoni dukuyemo kabiri tugateranyaho gatatu ni kangahe miliyoni dukuyemo kabiri tugateranyaho gatatu ni ibihumbi ni ibihumbi magana cyenda urumva ibihumbi magana cyenda n'ibihumbi wakisha ni miliyoni n'umubare rimwe sumbwiye ngo miliyoni ukuyemo kabiri ugateranyaho gatatu wakisha okazo gatatu kuba gatatu ni kangahe ni 9 uri shuwa kari byo nibyo ndishuwa okay watsinde ni 500 murakoze ya sense asubiye umaze kuyahomba mu kanya andi mahiri kumwe twibariza cyangwa twara sense bigende sense ni make ndumva nafata yo ngabo wagiye harimo nka 2 basi wagiye harimo nka 2 ubona muri muhita muyamara se buru oya wowe nyine no gusubiza neza uraza ko wabikoze byaba ari wa neza ariko se niba ikibazo cya mbere gikoze ikindi bikagira okay ngo tubwire mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda bumva bakorerwamo iki muri parliament y'u Rwanda se akorerwamo ibike muri make biterwa harimo inzego zigiye zitandukanye nyine tubwire nk'intusa umva bikorerwamo ibikorwa muri iriya nzu n'ibiki hari inzego z'abadepite n'abasenateri urumva kandi byose baganisha ku iterambere ry'u Rwanda n'imibereho myiza y'abaturage ari nabyo bintu biba bibashishikaje kugira ngo umuturage ku isonga nyine babatsindiye ikindi sense abaye igihumbi urakoze abaye igihumbi dukomeze surumva ko byoroshye cyangwa tubirekere reka ntware icyo gihumbi ntacyo se watsinze ugashyiraho ikindi kibazo wowe ubwo baraguha igihumbi nawe undi muntu ushaka gutsinda amafaranga ari hehe nawe ngwino hano imbere ya kamera nta kibazo agaranga kamera mwegere gutya ku ruhande tuze kurebana neza minisitiri w'intebe w'u Rwanda yitwa nguki Edouard Ngirente sense aba yatsindiye ndatwarayo kuki utwaye yonyine oya nayo kuki utwaye yonyine nayo nkeneye okay ni muntu ushaka gutsinda amafaranga ari hehe uri tayari tukubaza ndi tayari umeze neza akwitande Nshimiyimana Feregisi umuntu urangije kaminuza aba afite iyihe mpamyabushobozi n'icyiciro cya mbere ntago nyizi ntago yizi okay umuntu mukuru agira amenyo angahe 32
watsindiye sense ukomeza cyangwa urajyana Amen icumuke. Okay, bwo nawe turaguha sense yawe. Undi muntu ari ngwino nawe ngwino tambuka hano ngazi imbere ya kamera. Bibiliya urayizi? Yego ndayizi. Bibiliya ni igitabo bwoko ki? Ni igitabo cy'Imana. Kigizwe n'ibitabo bingahe? Kigizwe n'ibitabo 30. Intumwa Yesu zari zingahe? Zari intumwa 12. Zari intumwa 12. Wamugambaniye yitwa nguki? Yuda. Oh my god. Wow! Wasinde sense yawe nawe. Yego. Dukomeze cyangwa uratwara sense? Dukomeze nta kibazo. Dukomeze nta kibazo. Uriyaminiye. Yego. Umujyi wa Kigali. Yego. Urawuzi? Ndawuzi. Ibiro byawo bihagana he? Ibiro byawe bihagaze Nyarugenge. Nyarugenge. Watsinda ndi sense n'igihumbi. Yes. Dukomeze cyangwa uratwara igihumbi? Okay, nuko natagwa igihumbi cyawe. Abandi bwo mwanze kubaza amafaranga turayatwaye. Murabeho. Peti tuzagaruka. Okay, uyu munsi sasa ibibazo byari ibingibi. Nizere ko aho uri uyu munsi wa none ushaka kugira ngo nawe tuze muri Ketsa dukorane ibibazo nawe utsindiye amafaranga waduha kwino nimero 08508391 ni Signal TV Rwanda ngenda Andre Inc. Kana subscribe hasi ukande like. Ciao ciao.